AICC की लमजिंग मखादा लेबाग असिगी तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगदा हुदोपगुम मणिपुर गिसु AICC ga खुसमनदुना MPCC na AICC gi National Spokesperson Talent Hunt Program hodokre program hodokpasiga marilena advocate bansal na phongdokpada oza Manipur da yamna chawna constitutional crisis mayoknare BJP na miyam gi kholau namthaduna thamle haina blame tawwa wafam jeda oza kari wafam thambini hoi kaloni uski wariba potugati gi wana te ko aduna wafam du thambai wani aduga masidi yam sangna lakko kanoda Manipur apikpa state border state kumagi kanu se akoi ta da na lakpagi kholawa ma sidi akoi da yamna kanoni events mayam amna proof toroga leirabani singaningai leite hojik leidiba statement du da ta support tawbagi wanate statement du khudong chaba lawraga function lama tawbuda kanoni opposition gi na jaga amna amu remind tawba hai tare aduni ne khalli maram di akoi da ningtamna lakhiba sahiri sangsina lakhiba magi oba international status on the lakhiba Manipur ko tongan ba international treaties na protocols mayam amana recognition piraga laiba state kumba amana magi 1947 ning tamaga 1949 gi kanoda merger ama the agreement tawraga alike agona handana haibedo Jammu Kashmir na masagi obi state sama article 370 nga aga leijarakhrabasu makoi da even India ga pungi matamna merger agreement tawgidabagi issue leiribani akoi di state ekamaga state amagi marakta yana waron inaraga Manipur Merger Agreement 1949 haidana laidini 21st September da kuna sign tawraga 15 October da ekoi madu lauthokna sana bahogi bagi wari ta ja lei ko da mai tawri entity ani laibani na Manipur gumba state city masidi akoina bu masi re-establish state ni within the constitution of India da aduna even 1971 gi reorganization ta kanogi notice reorganization ki kano da ek ta bu yawri duni even Nagaland Mizoram adagi kanoni Arunachal Pradesh adagi meghalaya makoi mayam je form state ni under 6th schedule ko Assam dagi kano torokanda nauna semba state singni but Manipur di establish over state ni I 1949 ya wangda leram duni haibani hajung ma post parsi state namdhare ko parsi state yamna andaba thakta namdhare then Amcu 64 pita amuk union territory kana amuk andaba thakta namdhare adumai ta state ka GPB da 1972 da ko akoi gi yamna thengna akoi gi kana state ka piraga akoi si yamna neglect tawba haiba tare ko state amoina nation amoina lakpoduna ngasai gi kana UT gi state ta handari ni da aduna maram chada ba to pa kana mayam piraga thoina neglect tawpagi wa leiri imni adagi then ta akoi si yamna kana ni leiriba democracy gi marum sida equal representation la kan akoi gi miyam sida phangam to ko magi community mayam na picture ba so ka India gi oiba parliament ta magi mihut ki sabsawa right phangam to ba masing kam to MP masing lei tabo ko to mayam na decision making the state ki apa mayam pukaru matam na thi bagi kaino mayam laksalakpagi marak asida akoi gi tongan ba akoi gi kana movement mayam ma irabot ki matam red card ki lakna ko tana pen do phungdok na hojok lai dina ko singum mayam se structure of negotiations na maliam de establish tawr ga international gi oina leibak sing sin sanari ba UN gi makhada ko international conventions mayam gi makhada sanari ba akoi gi establish negotiations mayam sin gi model ga law da bi de heta one sided negotiation tawr relation na bo na ba and then adude kitang munare har kan dai koi de even tada gi ko terrorist activity disruptive act lai re then koi kanoni armed forces special powers 1958 koi ji salai na lai ri then alopun activities prevention act ko adum sigum mayam lai NSA national security samana tawdana sigi kano mayam sigi British ki colony gi rule mayam semto ga amuk sum rule toksalakpa and then aduna bosika kanoni mara pai bi toksalakpa adagi kanoni mi mine gi mayam ta lai di ba situation mayam je whole yengo kanda adum akoi je disturb ka oibo area am da som namjala thamak paduna yamna wana hingam ka mayam ji yengo kanda sigi negligence aduna ngasi phongtoiba aduga ki wana negligence is a continuous process like we later bani but like we how kadabani aduna ikoina maran paksi siraga suyadi kogi even malayam to kana mayam da ikoi gi potential mayam unity aduna unity proxy kolosi har kanda mado ko fight tawdam ni still picture abasu ko middle east Israel ga do Israel ji Manipur ni chawli mine tagi mani missing ji Manipur ni heli mine isti more ga na ri tawli kholi mayam singa se anyway but within the constitution of India as long as akoi ji
मखै सिगी मरक्तसु constitution gi provisions मैम दे बाहर ले तौब खोप लाको खोप मैम दे येंगा कांदा अदुदे अखोय बतिंग थोकना सिबा की दना लावम थोक त्रो मदुगी सिगी मैम सेनी अदुना बो अखोय आर्टिकल 3 अखोय द मणिपुर gi कायना बगी मसक लाको जे अखोय येंजिन जी मसी दम तोना त तौजंगा सिबौदा अदुम मी खरना लावब नतना मेन एजेंडा का सु होइब ngamdedana hauji su karani NRC gi matang la ibe koli me am singa se yam chiksinna sidida akoi karan tawdo bani article 371 gi lai ba si constitution ke no me am amendment ki laitraga di akoi oi ba full security laite ba anyway whatever the community natraga section jing da pam da koi pi gi je ba ko kano pi gi tawda di ma kai da manipur amagi masak to hana constitution da hapo sine ba koi haije aduna constitution guarantee to safeguard historically evolved pre-existed state of the region boundary of Manipur se masik constitutionally akoi da piro haiba se Manipur miyang singtam khaido ga palaw yon loin lawmin ba yada bra haibani da adung pir ga di kanona akoi gi hana lairiba sing gi laiba posing asida even tot one way ADC gi laidana asigi lairiba kholiba kanu sida hena sakholaga kanu hena financial and the kanumba power piraga hena development web infrastructure pichal kanda hena kana sokhona khona bdo ado akhoi ni hena support togi haibani to wedi kai do manipur amagi poti kana piu haibasi akisi common asi boda adum haira kanda mayam nakan objective haido sat leire amma katang dum illogic dorage hojikti adai mayam singa sidi hono pamji kai de manipur na tro kai ra kanda am ising changa kanda akoi chi adum suicide do ina amaga muka kanu da munaraga pikhra ma kanu chi da simina do na tro suicide din ke nom da ko changi min do adu tar ke nakan da adu ada la ro ke da ka lege adu ka constitution to ona manipur gi akoi leiri ba majority mi khara na tana second khara tana law ra kanda ma do akan pressure ma parliament da pukhala kanda constitution amendment manipur cc ne ju recognition ma parliament to bi ra kanda ma gi status sidi in toto adum kanu within the constitution of India, as long as Laingai di Manipur territory, Magi this compromise to Yaroi kind. I am happy to Yarek as my tongue. Oh, so I don't know the point the lap with that Mayamsi Yankanda, Koyitoman, full single holy MLA Sinko, and defected MLA Natraga, some canoni renegade Haigadra, Mission Haigadra, Hayamtuna Halakam, the young lady from Central Academy, the 1951. Matung da lapa police census tawro matung da delimitation or election or everything can be taken off for bright future is tham gi ko ta hoi thakachero ja